Halo perlog te ladadon na pedeng jeng phi ki ba set edit video mo pat pikwa ki transition lane ki effect ki ba kham itnat te kadon ko website ko bekerteng iCandy.co te mentangen lej saka Google Chrome type ang ni EYECANDY.co Nanta pin katu ka ba omdai katu ka ba dak krau kani ka ba dak red kan ba spo dengan klik hang tu nanta pin hang tu klami te klik bet ya kani ka ba mi hajrong do kunto untung ki transition dan ki effect ki babon te mentangan pin example pi kani ka wei kunto nang tada ngin klik kawai na pedang gitu ngin apps phang namar ba ka network ru kalong kham ski mo tak sngi ngam tep balai te kunto page klame nang ta pin utu sign download uni hang ni ha kendong mo tu nang tangin klik itu dan PE menta kala download tu kumtu kala dam nang tada ngin page kani kala me kumtu te kumut bangin ngin sa edit ngin sa shina kan kani kalong ka kaditang ka example mo dang tawan pan kumno ba pin download kumno te tangkum tahi prok kublai siwon